Hak jing lakai Indian Super League hapring mohon bukan Super Giant Persya ke Pynjop FC. Haba pai syakna ke jing lakai ke mohon bukan Super Giant kalau khur ke Amjop. Adin bagalala ban Liem ke Pynjop FC dan lailanot. Barhagan ke jing lakai umak leran ulai oban Thep Argol nak benta ke mohon bukan Super Giant. Barleng bagan ke jing job ke mohon bukan Super Giant kadang scam ban bat ya ke kerdan ke maningkong hak mit ya ken point. Hak jing lakai Copa Italia hapring ke AC Milan Persya ke Roma. Hagan ngi cingla kai ka AC Milan kala khor kan Amjop hadin bagalala bat Liem ga Roma dan laila ka wei bad hagan ngi cingla kai u Abraham la yoban Thep Argol nak benta ka AC Milan haga cingla kai DFB Pokal quarter final hapring ka Leverkusen Persya ka kon haba phai shagan ngi cingla kai baro art ligi ken hun kia khai damar Argol hada bokot ka khandai pe minit Henry Day haka extra time kata haka minit ka khandai pe pra ka Leverkusen ka yoban Thep ka kur Pynjop lengbo Boniface Hak jing lakai EFL Cup semi-final second leg hapring ke Newcastle Persya ke Arsenal. Hak ni jing lakai ke Newcastle kalau khur ke Amjop hadin bagalala ban Liem ke Arsenal da Arlanot. Hak ni jing lakai second leg par Saulanot. Hak goal aggregate. Badia kini ki Argol jongga Newcastle hak ni jing lakai layo ban Thep hak minit ke bakhat khandai pada hak minit ke basan peu ar. Barleng bag ni jing job ke Newcastle kalau yo ban rong syaka final jongga EFL Cup. Hak jing lakai Copa del Rey quarter final hapring ke Leganes Persya ke Real Madrid. Haba pai syakra ke jing lakai ke Real Madrid kalau khur ke Amjop hadin bagalala ban Liem ke Leganes dan laila ar. Baria ke gol Pynjop ke Real Madrid kalau ban Thep Ashwa ban kut ke jing lakai kata hak minit ke dai peu plus lai. Ya gini gilai gol jong ke Real Madrid layo ban Thep nengkong lengbau Luka Modric hak minit ke khat pra ya ke gol ke ba ar layo ban Thep hak minit ke ba ar peu san lengbau Hendrix baria ke gol ke balai layo ban Thep lengbau Garcia.